e shebile enwa Chabalala, Dr. Chabalala, enwa ya bohlale ya tsebang metse, ya tsebang science. Ya tsebang science Ntate Motaung. Haina bana bana le boiphitlelo e re entse di. Ntate Motaung o tla bona hore ha o molemo hore re nke lesiba be re batla ho drilla ka lona le boteng. Empa lesiba le sa etsetswa hore le ka phunya le bota. Re lokela ho sheba thuto ena ya rona Ntate Motaung. Ebe thuto e accommodateang bana kaofela. A ke se bi le boiphitlelo ka phapusing, empa dinthong tse ding tse ngata Ntate Motaung a ka bana le boiphitlelo. Ha re sheba fatseng la China Ntate Motaung, thuto ya bona hobane ntse re matanya diphuputso tsa rona ebile re checka le model wa China. Ha re sheba naheng ya China le naheng ya Japan, enngwe e perfectang ke Madagascar. Re bone Madagascar e le common hobane e pela rona Ntate Motaung. O tla bona hore mmuso wa China o hola tjena o hodiswa ke bana ba teng ba lemong tse nyane. Ha re thola re sheba mmuso wa China o hodiswa ke batjha bana China mono Ntate Motaung. O tla bona hore unemployment rate ya batjha China ha e fete percent tse 2. Mme mmuso ha ile ha o sebetse o le motjha o se registering ya bona, o ka bula case hore ha o sebetse jwang. Ha o ba sheba Ntate Motaung ke batho ba di skills ba etsa di cell phone man Ntate Motaung, ba bang mosebetsi ena re swabela di building ba aga ba di toilet ke ba di swirishi and Ntate Motaung o tlo bona thuto e kenyang batjha ka hare kapa lefatshe le kenyang batjha ka hare. O tla bona ntho ngolongwe e etswang ke batjha bana ba China, di building tsa bona o bana le kgahlego hobane re tla re di modern hobane batjha ba dula bana le perspective e ntjha. Be re dumelana Sebokeng mo Ntate Motaung hore re lokela hore re drive thuto ya rona hore e bule dikgoro. Mmuso wa rona Ntate Motaung ha re no mo blame hakalo, o sa lekile. O tla hopola Ntate Motaung re na le 2 exit stages. Re na le stage sa GET ha ngwana a yentse grade 1 to grade 9. Ngwano o thola mmuso wa rona o ntse a thuisa hore a fumane certificate se Ntate Motaung wa khona hore a tswe sekolong a pasitse grade 9 a ye di college a ye sekolong sa matsoho. Empa ntho re dumelaneng ka yona ke hore Ntate Motaung re na le tshotleho Afrika Borwa ngata poverty. O buile ka yona mo presidente ha bula seboka sena, o buile hore na ba bue batho hona jwale ka nthwena ya bofuma bo bokana man. Ene Ntate Motaung bofuma ba tlala bo bakwa ke bofuma ba o hloka information tsebo. Bana ba rona bana ba sena boiphihlelo bana le certificate sa grade 9 hobane ha bana tsebo, ba ithola ba leka ho qeta matric ona go bitsang NSC. Empa ha thola matric o thola matric o so tlomisang o thola ke matric ka higher certificate kapa ka diploma. O bone certificate ha ona mo simuisang di. And Ntate Motaung hana tsule man ka grade 9 aya ho di skills and occupations ngwanona nke ba le hole ka bophelo. Be re dumelana hore tlamehile re emphasize, re tlamehile re tsebise setjhaba, re tiise ka tsebo ena hore thuto a se ena ya ho ile sekolong o pasitse o tseba o bua English o etsang o bua tshwa thuto engwe e ba thuto e practical ya matsoho ha ona le boiphitlelo. Ntate Motaung ha re ka perfecta kapa ra nepa ntla eo unemployment rate ya Afrika Borwa hahololo batjheng e ka theoha haholo hobane ha ona le skill o tseba ho itshebeletsa ka matsoho a hao. Ntate Motaung o feme ka boena hobane la o ka o feme ka boena o industry ka boena. Ha o ka ya ho Ntate Chabalala go batla mosebetsi, Ntate Chabalala a re ha ana mosebetsi mara o tseba ho plumber, wena bo i-advertise Ntate Motaung hona moo kgwedi ha eno fela o sena di client. Empa thuto ena rona tlamehile re tsebise batjha hore re na le di forms tse ngata. Haholo jwang batjha ba rona Ntate Motaung ba nahana ene ba bua nnete Ntate Motaung hore matric o bohlokwa hobane o tla thola o mong o na le di skills ha o lo batla mosebetsi bana ba di feme ba ras bona skills sa hao empa minimum requirement ya rona ke matric. Mmuso bo etsa pampiri le re bitsang amended senior certificate hore wena o no sena boiphihlelo sekolong o pasitseng grade 9 empa ona le motse 21 o ka kgona ho etsa matric. Ha re hloke grade 10, ha re hloke grade 11 ya hao, go hloka class ya grade 12 o ngole di subject tsa hao. Ntate Motaung o tla hopola ha ne re qala le selemo sena ne re na le batjha ba ne re ba enrolled for amended senior certificate. Ba bang ba bona Ntate Motaung ha ba tla ho rona re ngwanaka ha ona matric ona ha re amended senior certificate kore ke a tswang maybe grade 8
kapa grade 9 9 ha gona ntate Motaung gore a fihle grade 12 empa a ka khona ho etsa jwang a ka gona ho etsa matric go ngola lengolo le bitswang amended senior certificate ba bangata ba itse ba ka adult matric ntate Motaung. alright empa ha e ngola jwalo na o ngola a se ena le di skill kapa o ntsa e ngola fela le matric e tsotseng jwalo ntate Motaung ha batla ho rona mane ntate Motaung re leka ho ba fa meaning wa tla ngwana ntate Tshabalala a ke qetile sekolo ka grade 8 ke qetile sekolo ka grade 9 yeah re ngwana ka o na le boiphihlelo kae hangata ntate Motaung ba na le talente batho ba re mkenye skilling cell phone repairing kapa electrician kapa plumbing re hobane mosebetsi ona wa plumbing le electrician ke 30% ya theory ka mantswe a mang o pasa ha o tseba ntwena ka matsoho o ka kgona hore o etse skill sena o ntso etsa di subject tsa matric ba bang ntate Motaung ba nka di subject 3 hobane ke o thole matric o hloka subject tse 5 ntate Motaung ke ba di language tse 2 be ba subject tse 3 yes ngwanona for a period e ka etsang 12 months ntate Motaung o etsa matric ona wa amended senior certificate le di skill mohlomong ho amended senior certificate o shebile subject tse 2 ka man ka di skilling o shebile ntwa etsang cell phone repairing health promo ile ba phasang haholo ke bana ba assistant nursing health promotion officers re bona ba khona o ishapa o thole motho o qetile sekolo ka grade 7 over the age of 21 re metsetse special exemption department ntate Motaung ha ngola matric ba rata life science le english ha ngola matric wa hae o tla bona life science ena ntate Motaung a wotla ho se ka 70 something percent english ya ipasa at the end of the day ntate Motaung ha o sheba ngwanona o thotse bachelor's endorsement aba khona lo etsa le nursing ka mane and then kana kweno sa fumane certificate jwale le morutile ka mona a ka tsama a sekolong sa bonese a ka ya sekolong sa bonese ka pa ntate Motaung la sa sekolong sa bonese hana le matric le skill wa khona ho iqalla mosebetsi wa hae hobane o na le tsebo nto re ratang ka skill ka Sesotho ke tsebo ya o yetsa tsebo ha se tsebo ya o bua fela ntate Motaung se ka rona re bua sekgowa ha ona le di skill wa khona ho bua o bonno yetse re bone ho etsa jwang ntate Motaung o tla hopola bana ba ngola ka May June re le ra bua ha bana ba ngola ka re ke batla o sala morao kutlo rena bana bao o reng wena o le monyane hakana o le motjha o le monyane hakana ne ke bua le wena mona e le Sonta o tlile o bitsitswe Bloemfontein ona jwale o bitsitswe Welkom o tlo thusa mo le sebetse Welkom mono Welkom bana ba teng ba bangata ba sebetsa ene ona le di mine tse sa sebetseng Welkom ka re bana ba ka fuwa di skill tsa rehabilitation ya di mine ba tsebe hore na ba ka etsa jwang ka di mine tsena tse kana mo teng o thungona le dizamazama bana ha ba sebetse rena bona ba ka rutwa eng ntate Motaung ntate Motaung re le ga romella bana be re ba romellang di examing ene le bana ba 183 yes hodima bana ba 183 bana ba 156 ba pasitse ka mantswe a mang 156 ya bona e pasitse bongata ba bona ene le bana ba reng ha re sebe phapusi ya matric ha re so ngole matric ba bang ba bona o tla thola ba kunkwa ke maikutlo ba entse subject tse 6 ntate Motaung ha o lo na le ngwana no mong wa Paris ona etsa subject tse 6 a re ntate Tshabalala ke batla o thola matric ona hodima subject tse 6 ntate Motaung a ba pasa subject tse 4 ha pa ste subject tsena tse 4 ntate Motaung minimum mark ya high ene le 52%. Ha re sheba hona le bana ntate Motaung ba yentseng matric ba fitla grade 12 o thole motho ha ngola matric o hlola ko pasa tsona subject tso tse 4 ngwana o be re dula le yena re mo bolella o ska ikotla haholo ngwana na rona o sebeditse o so shota ka subject e le nngwe fela ho bona le moshimane o mong ntate Motaung wa Everton ke rata wa Everton ba le nna ke tswa Everton ba mo bitsa Chabane ntate Motaung ngotse matric wa hae kgetlo la pele a ngola subject tse 5 a kere ha o pasa matric o na le bachelor's diploma high certificate a ba thola bachelor's ntate Motaung maths literacy ya hae a ba thola 78%. Ha re mark ya hae e lowest ene le manu English ona thotse 58%. Chabane ha re mo botsa ntate Motaung o re yena o batla ho ba teacher e tlo hlokomelang bana ka phapusong ho ting ha bana biphitlelo ba pasitse hantle ntate Motaung ho bona le Esmeralda Potgieter re bona le bana ba mmalo mosobo makgowa le bona ha bana matric Esmeralda Potgieter ka o ruta le kgole sna matric ntate Motaung a re nna ka khona ho etsa matric ke hloka matric ntate Motaung o ntse a sebetsa
a re wa sebetsa mo a leng teng o na sa kgone go tla phapusing every day empa ntate Motaung ka online re na le program mo ba etsa matric wa bona online re ba fa dibuka le ba thusa re ba thusa ona mo marangrang mo ntate Motaung a ba kgona go phasa matric wa hae yena o lwatela tlhodi lena le bitswang nursing o phasitse life science ya haholo ntate Motaung o thotse 73%. o batla o ba nurse e tshware mo se ke tloa mabenkele mo mamedi motlem se etsang gore ka jeno ke buisane le monnenwa ke batla gore wena motšha gobane pitso yena ya mo presidente ya setšhaba e tla makeisheneng a fapaneng e atla makeisheneng kaofela e atla makeisheneng ke kopa ha le tlo buang taba ena ya di-skill buang lona ba senang matriki ba senang eng buang le tsebe o tla thusa gore le be le matriki empa o na leng di-skill a sore o so fedile ka bophelo ba hao la o feitse matriki mamelang ntho tsena ke a kopa empa seo re tshwanang ka sona